Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kateba sila-sila kumanang. Yae eloki mebu bepale mo gempa. Asaku Nurmala Dewi nomor urut 22. Asaku Anita Nuralisa nomor urut Asera. Asaku Nur Rahmawati nomor urut 25. Asaku Mutmainah Zahra nomor urut 20 Sedi. Asaku Nur Sakina nomor urut 20 Pole likalasa asara arwa. Lemo gempa pole dua po ada ia naritu lemo na gempa. Ia rega malise padai asena na ia bepai. Malemu pada lebuna lemoe mancaji pak denua sirekuame akaresonge wedding maega buana. Malise papole dale magempa. Bahang-bahang meloe pakai masih bepale mo gempa ya naritu. Lalu bulu kalau baru gola celat lengah bejes di bawah wae carana make bu bepale mo gempa ya naritu. Pemulana pacampurui peje si bawang kaluku parue. Napa pacoloi gola celae. Garui sangkena macolo. Nareko purani panoni kaluku parue. Garui sangkena marata napa ripaliceni loka ripenede. Rikebut ni lama na. Pamulan na pano ia 10 rikatoange. Taroi wae. Napa rigarui. Taroi cek dek peje supaya engkar lunrak-lunrak na. Garui sangkena dek nama deket di jarie. Nareko purani ripa lebu-lebu ni napa riliseki kaluku purai dan ready pacampuruk sigang gola celak. Aku gurengi lengah. Pakarone materus sangkena capuk.
Mapala ni minyak nasabak melo iri sanggara. Nareko mapala ni minyak na pano ni. Njak na nama cora apin na komporo Nareko mata saat ni ripe ni ditaruh ri piringnya. Pakaron ni matarut sangken na jadi.